Il-kuntest tal-hockey f'Kordin tkompla il-kampjonat nazzjonali tal-hockey bl-ewwel partiti mill-11 il-ġurnata tal-kampjonat. Fl-ewwel partita draw ta' 2-2 bejn Ormi u Rabat, partita mill-aktar interessanti b'Rabat darbtejn imorru fil-vantaġġ b'reazzjoni immedjata minn Ormi illi b'dan ir-riżultat żammew id-distak tagħhom fil-klassifika fuq Floriana Youngstars. Kien Ryan Brinkat illi fit-12 minuta fetaħ l-iskor għal Rabat. 4 minuti wara kien Thomas De Giovanni illi għamel l-iskor 1-1, riżultat illi bih intemmet ukoll l-ewwel taqsima. F'50 minuta kien Jonathan Mikallef illi reġa' poġġa lil Rabat fil-vantaġġ, iżda mbagħad minuti wara kien Justin Bonello illi kiseb il-gol ta' draw Ormi għall-iskor finali ta' 2-2. Umpires tal-partita kienu Luke Busuttil-Lever u Sean Mifsud. Fit-tieni partita meta kollox der li White Hart kienu ser jiksbu draw tabla goals kontra Sliema Hot Sticks fl-aħħar azzjoni tal-partita fis-70 minuta minn short corner kien Steve Portelli illi kiseb gol deċiżiv bil-partita tintem immedjatament wara. Umpires tal-partita kienu Reno Cremona u James Mizzi. Fil-klassifika fl-ewwel post insibu lil Ormi bi 18 punt, Floriana Youngstars 14 punt, Sliema Hot Sticks 9 punti, Rabat 6 punti, White Hart 5 punti. Ormi u Sliema Hot Sticks labu 11 partita fil-waqt li l-oħrajn kollha labu 10.